Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite centralnu informativnu emisiju Prve televizije. Ja sam Vladimir Jelić, na početku vesti dana. Predsjednik Češke se izvinio za NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. Želim da zamolim srpski narod da nam oprosti. Sve vreme me je to mučilo. Srpski narod neće zaboraviti ove reči predsjednika Zemana. Mi ćemo večno biti zahvalni. Oglasio se vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer. Nisam povezan sa krivičnim delima u Srbiji, kao porodičan čovek uvređen sam. Srbija ima snimak terorista OVK koji na Košarama sahranjuju srpske vojnike. To je krunski dokaz, tvrdi Veljko Odalović. Sveopšti rat preti Bliskom istoku. U sukobe Izraela i Palestine uključio se i Liban. Turski predsjednik prokleo Austriju zbog isticanja izraelske zastave na zgradi vlade u Beču. Zbog nasilja u porodici svakog meseca u proseku se izreknu 1572 zabrane približavanja žrtvi. Istraživali smo šta to tačno znači i da li pomaže ugroženima. Pao kamen sa srca zvezdašima. Dejan Stanković produžio ugovor do 2024. godine. Ima ovde još dosta da se radi, ne odustajem, idemo dalje.